Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Warmikunaman rimashka. Ñawilla sumaq kashpaka inkitanllami. Rikuylla huyananki kashpaka yangallami. Ashtawanpish. Mandak Diosta manchak warmimari. Tukuykuna allinishka kanga. Proverbios 31:30. Tukuy Proverbios 31 ta rizashpaka. Kikinllatik yuyarinki chari. Wow. Kay warmika tukuytami ruran. Chasnatagmi warmikuna imashina Jesusta katinaman kayashkapika. Payka shuk hatun rikuchikmi. Shinapish. Kayshina kawsayta munaqpaqka. Kallaripika shuk ruraymi tiyan. Diosta manchashpa kazuna. Kaytami kashkatataq. Pakallata shina Proverbios 31 pika rimakun. Hawa rikuylla sumaq kayka. Ashakamalla shinallatak inkitaqllami. Kutin Diosta manchashpa kazu warmipaq sumaq kayka. Mana chingaringachu shinallatak mana umangachu. Proverbios libro pika. Alli yachaywan shinallatak Diosta manchashpa kazunawanka shukllata shinami rikuchin. Kaypimi yuisapa sumaq warmimanta Diosta manchashpa kazukta kallarishpa parlan. Krinami kangi shuk punllaka kusakunapish wawakunapish verso 28-29 nikushka shimikunata kikinpaq rimay tukushkata. Paypaq wawakuna hatarishpapish kushikuy mamita ninkunami. Kusapish kashnanishpami kushichin. Achka warmikunami allita rurankuna. Ashtawankarin kanmari tukuykunata yalli allita ruraq kanki. Payka mana shuk martalla karkachu. Sirvinallapi okupari. Payka Mariapishmi karka. Apu Jesustaka allinishpa, manchashpa, kazushpapishmi kawsarka. Kaymi paqtanaka. Imapaq kayashka warmi kanaman tigray. Kayshina yuisapa sumaq warmika. Diosta manchashpa kazushkamantaka allikunata chaskingami. Paypaq wawakunapish kusapish. Paykunapaq kawsaypi, wasiukupi, familiapi, shuk bendicionta apamuq kashkatami rimangakuna. Chasnallatak kaypika, wawakunatapish, kusakunatapish, shukkunashpa rimashkami. Diosta manchashpa kazu warmitaka, mamataka, bendicianapish, allininapish kashkata. Karikuna, ashtawanka musukuna. Yuipi charingi, shuk punllaka, kayshina warmitami munanakangi. Shinapish kunanka, punllanta tukuy pudishkata ruray. Kayna punllata yalli, ashtawan allita Jesusta riqsingapaq. Shuyanimi, kay uyarikunawan kushikushka kachun. Shinallatik shuk tiemputa Jesuswan charishpa katinaka, kikinpaqka may allipish, ministerishkatakpish kashkata yuyaypi charichun. Dios bendiciachun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.